دوستو هەڤالێن هێژە دەمەوە خۆش بە هێڤیدێکم ڕەوشەوە باش بە دوان هەردوو ڕۆژێن دەرباس بووید دوو بوویەر قەومین ولۆ ji عەسمانە هاتن û ketin xizmeta Apoçiya. Du bûyerên mirinê. Yek mirina helbestvanê Kurd Ehmed Huseynî ku li Swêdê mir bi nexweşîna penceşêrê jiyana xwe ji dest da. Sersaxî ji bo malbata wî û ji bo dost û hevalên wî. û bûyera mirina Salih Mislim li nexweşxaneyên Hewlêrê. Ez nizanim ez bêjim sersaxî yan na. Lê ev her du bûyer ketin xizmeta tevgera Xapoçî ji ber ku Kurd wijdanê Kurda gelekî êşiya bi bûyera terorkirina ciwanê Kurd, zavayê Rojavayê Kurdistanê, zavayê xerîbî û biyaniyê Ela El Emîn. Ew xortê ku dibin îşkenceyê, dibin zilm û zordariya PKK û PYD li zindanên PKK de jiyana xwe ji dest da û şehîd ketin. Xortekî erê bi karê siyasî mijûl nebû, ti eleqeya wî, ti keda wî, ti peywendiyê wî, ti ew kesayetiya wî ya siyasî nebû, Kurdekî normal bû, Kurdekî ji rêzê li welatê biyaniye li Swêd dima, nasnameya wî welatê jî dîstem, dema xwest vegere welatê xwe, rêveviriya xwelîser a Xapoçiya evî xortên han ji nava nivîna wî, nivîna Razanê, nivîna Zavatiyê revandin û di zindanên xwe de dibin îşkenceyê de dawî li jiyana wî anîn, dawî li emrê wî û li xewna wî anîn. Kurd pir pê êşiyan, wijdanê Kurda pê êşiya lê wijdanê Xapoçiya pê neêşiya. Xwestin pîne bikin, behaneya bibînin, pelçîn bikin, veşêrin, mincil bikin, wenda bikin, vala bû. Mesele ji kontrolê derket. Gelek cara Xapoçî van tiştê han kirine, bûyerên terorane, tasfiyekirina insana, kuştina insana lê hatiye bincilkirin, hatiye veşartin. Ji bo carekî din ev bûyer ji Apoçiyar bû ders ku Kurdekî pasporta welatên Ewropa bistîne dibe hemwelatiyên van welatan, Apoçî carekî din wilo nefikirin êrîşî Kurdên xwedînasnameya Almanî yan Swêdî yan Belcîkî yan Ferensî êrîşî wan bikin û dawî li jiyana wan bînin. Mesele ji destê wan dertê bi vî rengî hanê. Dema Kurdên normal bin li Rojavayê Kurdistanê kesekî wan tune, bêxwedî ne, xwediyê wan tune lê li van welata, li welatê Ewropa xwedî derketina li hemwelatiyên xwe, li hemwelatiyên van welatan ev mesele heye. Ji bo piçekî pozê Apoçiya bişewitin li ser qeriyê xwe rûnên û qeriyê xwe wilo nebin û neynin yenî qeriya xwe nebin û neynin. Ev her du bûyerên mirinê ji di kesayetiyê, kesayetiyekî nivîskar û helbestvan, kesayetiyekî siyasetmedar ket xizmeta tevgera Xapoçî, ket xizmeta plan û lîsk û hewldanên nixwemandina bûyera terorkirin û kuştina Ela El Emîn di zindanên PKK de. Îja ez di vê vîdyoyê de mijara vê axaftinê Salih Mislim e.
دبوك از جاركي بحثا أحمد حسيني جي بكم هناك دفتري وي بكم هناك تشتنوي برايا قشتيري بارفة بكم دوري تشيروك وتشيرفانوك دفو زرنيا حليمو كسن خابوتشي از ناز كم حليمو وشرسر أحمد حسيني لقود يعني أحمد شوية جيانك يدن دفرك يدن لحليمو هنا الصاغر از ناز دكم يعني كسن خابوتشي شلسر حليمو دقوت شلسر أحمد حسيني دقوتن دبكو أزفكم لي دوسيا هاني دوسيا أحمد حسيني دبكو أزفكم لأن ها دوسيا من مجارة من صالح مسلم صالح مسلم يعني درفاي چارچويا كي وبيوغرافي وانفرماسيون وكنجي چبي وچكري وچنكري او چيرو ميرو كهاني ون حمود شتي ودزانن أزب هول بدموكي كو أسوي نازدكم صالح مسلم ده حزارو پێنجا یەکەمین جار موویل شامێ دیت وێ چاغێ دو سالێ من چێ ببوو کو ez nava xebata PKK de ez di nav de yanî wekî aktivîstekî siyasî ez nav de kar dikim wekî ciwanekî na belkî yanî di wê navberê di not û sisiya de not û پێنجا de مووی li Şamê carek û du car مووی li mala apê xwe dît li mala Umer Osê dît ji ber ku ew û Umer Osê û xortekî din hebû navî wî Mislim kadrê PKK bû ji Qamişlo û biryarê ku tê ku niha li Almanyayê vana di kovarekî derdiket navê wê dengê Kurdistan bi zimanê erebî derdiket Umer jî li nav de bû Salih Muslim tişta terceme dikir tiştên ji zimanê Tirkî tercemeyên erebî dikirin û evê din redekte dikirin lê vedigeriyan û paqij dikirin û di nirê vê kovara dengê Kurdistan de derdêket berî wê Salih Muslim li Siûdiyê dixebitî yani di salên heşteyî de li Siûdiyê dixebitî dawiya salên heşteyî de PKK li wê derê nas kir jiyana Salih Muslim a siyasî jî yani di nava tevgera siyasî ya Kurdê Sûrî de pir kin e di nava partiya pêşverû de çend sala dimîne piştre dev ji wan berdide sala heftê û çar heftê û pênc di wê qunaxa hanê de dev ji tevgera siyasî ya Kurdê Sûrî berdide diçe xwendina xwe li Tirkiye dixwîne gelek iddia hene ku ji wê çaxê di dema ku li Tirkiye bû hat ketibû bin kontrolê wekî xwendevanekî Kurdî biyanî ku bû çi Tirkiye bixwîne çi qas rast çi qas nerast yanî mijara me ne ew e apo li wê derê dît wê nedît ev jî ne zelal e ev mesela hanê ne zelal e lê wekî dîroka wî keda wî di nava hereketa siyasî tevgera siyasî ya Kurdê Sûrî gelekî kin bû di nava partiya pêşverû de bû di heftê û pêncê de heftê û çar de grûpekî ji qut dibin di nav de Salih Muslim jî di nav de bû birayî wî Mustafa Muslim yek ji serkirdeyên payebilindê Ixwanil Muslimîn navî wî Mustafa Muslim mêrik şêx bû û niha layî wî layê Mustafa Muslim li Cem Colanî dixebite xulameke zirnakî ji zirneyê rejîma Colaniyê rejîma Ahmed el Şerh biraziyê Salih Muslim dema ku Mustafa Muslim birayê Salih Muslim reklama AKP dikir propagandaya AKP dikir êrişî PKK dikir êrişî Apo dikir êrişî maf û destkeftê Kurda dikir wê çaxê Salih Muslim du gotina jî heqê birayê xwe de
نەگوتیە من بەری بە حسابێ جارەهانی کریە دیسا دووبارە دیکەم برای خوا ئێریشی برای خوا نەگرۆکی عشیرتی وەکی ماڵباتی چوو لێ هێن ماڵباتên dinê xapۆچی ji ber ku endamên malbatên wan xwedî helwest bûn li hemberî PKK helwestekî siyasî helwestekî rewşenbîrî ev malbat dibin dextê PKK de êrişî ev endamê han kir mînak malbata Haco Axa ku Heznî û çend kesên derdora wî êrişî Siyamendê Haco kirin nameyekî li dijî Siyamendê Haco derxistin xwe ji Siyamendê Haco bêrî kirin sûcê Siyamendê Haco çi bû qaşo li dijî tevgera azadiyê ye û li dijî Kurda ye û hevalê mîtê ye û dema ku ev name derxistin wê çaxê Apo li cem Tirka bû Apo xapo xulamtiya Tirka dikir lêborîna xwe ji dayîkên eskerên Tirka xwest lêborîna xwe ji ew eskerên ku Naîfê Haco kuştin Naîfê Haco ku di nava PKK de bû lêborîna xwe ji wan eskerên han xwest xapo êja malbat li dijî Siyamend derxistin û name li dijî wî derxistin û xwe jî bêrî kirin ev çîrok ev kultûr heye di nava PKK de hebû Salih Muslim vê nekir baş nebaş xerab ev mijarekî din e Salih Muslim ne êrişî birayê xwe kir ne birayê xwe parast ez behsa Mustafa Muslim dikim serkirde û kesayetiyekî payebilind ê Ixwanil Muslimîn medya PKK jî medya PYD jî ti helwest ti nûçe ti rexne li hemberî Mustafa Muslim dernexist tiştekî wilo di nava medya PKK vegerin hûnê tiştekî bi vî rengî nebînin tevlî ku medya PKK li dijî me malpera wan a lêkolîn a istixbaratê PKK li Qendîlê ku dibin kontrola Cemîl Bayîk de ye nivîsekî ne serî û ne binî li dijî Hoşengosê ku dijminê reqemiyek li dijî tevgera azadiyê bi vî rengî gelek nivîskar gelek rewşenbîr medya PKK êrişî wan kir hûn kî bixwazin yanî İsmail Bîşikçî gelek lê li hemberî Mustafa Muslim tu helwest tu nebû tu rexne tu nebû û Mustafa Muslim di himbêza AKP de di himbêza Ixwanil Muslimîn û şerê wan dikir li dijî wan ev jî cihê pirsê ye gerek xapoçî bersiva van vê meselehanê bidin wek ku min gotî têkiliyên Salih Muslim li welatê Siûdiyê li bi PKK re çêbû vegeriya çend qurşê xwe çêkir vegeriya hat yanî şexsekî wilo bi guman e heta hinek iddia hene yanî dibêjin dema ku li Siûdiyê jî bû pirêza wî ne paqij bû mîza wî ne zelal bû wisa tê gotin yanî ji kesên ku wê çaxê li Siûdiyê ev Salih Muslim naz dikirin yanî têkiliyê wî û carekî wî dûrxistine ji kar yanî bi guman nêzîkî wî dibûn jiyana wî dîroka wî a li Siûdiyê jî bi mij û moran û tirsên bêbersiv e kî Salih Muslim li wê derê PKK naz dike çend qurşa çêdike tê Sûriyê salek di sala diçe li Brîtanya jî di qunaxa xwendinê jî ji bo ku ez bîr nekim diçe li wir jî dixwîne vedigere Sûriyê û dostê PKK ye û ja dikeve nava kar û xebata PKK a sivîl wekî mijber gotî di nava dengê Kurdistan wekî tercüman dişuxulî hinek tiştên apû hinek nivîsên bi Tirkî
وردەگەران زمانی عربی بشر دهات پاکنووسکردن و پاقشکردن و ڕەدەکتەکردن ولۆ ئیدیتۆریەکی ولۆ سەر دەهات چێکردن و کۆڤارێ کۆڤارا دەنگی کوردستان دەهات بەلاکردن. ساڵح مسلم یعنی یەکێ ji kesên ku pir nêzîkî Ömer Osê bû, pir nêzîkî apê me bû yenî. Nan û xwed nabera wan de bû, hevdû naz dikirin, bi hev re yanî lê sewiya eleqe têkiliya Ömer bi apo, bi xapo, bi ji a Salih Muslim bêtir bû yenî, mestir bû. Ji ber çi ez nizanim lê tiştê ku wê dema hanê, wê qunaxa hanê ez behsa salên not û çar û pênc û şeş û heta ku apo ji Sûrî derket, apo Salih Muslim bi xwe re nebir. Apo Ömer û Merwan Zirkî bi xwe re bir. yanî giraniya têkilî û danûstendin û baweriya apo bi Ömer Osê bêtir bû bi Salih Muslim. Salih Muslim wilo yekî wilo ji rêzê wilo didît yenî. Yan jî ne ji rêzê lê ne wekî Ömer bû di giraniyê, di danûstendinê de, di berpirsiyariyê de, di ciddiyetê de. Apo bi vî rengî nêzîkî wî nedibû, PKK jî bi vî rengî nêzîkî Salih Muslim nedibûn yenî. Têkiliyê wî bi PKK re çêdibin, berî apo derkeve hewldanên istixbaratê Sûrî dixwestin rêxistinekî li Sûrî çêbikin, partiyekî çêbikin wekî HEP û DEP û HADEP û ev partiyên PKK ku li Bakurê Kurdistanê çêkirin dixwestin li Sûrî jî tiştekî bi vî rengî bikin. Salih Muslim jî di nav de bû. Çend ew ê ku bûn parlamentêrên parlamentoya Sûrî sala notî nod yekê ew çi Mustafa Kurdo li Amerîkayê di nav de bû. Silêman Osman qey ji Kobanê ew jî bi kanserê jiyana xwe ji dest da. Mamosta Osman ê Dadelî mamosta Osman bû. Osman ê Dadelî ew di nav de bû. Mihemed Seîd Şero di nav de bû. Abdirrehman ji Efrînê li Helebê dima. Abdirrehman tiştek ez wî naz dikim yenî. Çend kesên ku bûn parlamentêrên apo çî di parlamentoya Sûrî de di hilbijartinên sala notî de di nava vê mesela hanî. Di nava çîroka Tecemmuî de bûn û serokatiya Tecemmuî Merwan Zirkî bû. Serokê Tecemmuî ê fiilî ê rasteqîne Ömer bû, Ömer Osê bû. Lê Merwan Zirkî wekî dîkor bû, wekî plastîk bû, zilamê istixbaratê Sûrî bû. Wî danîbûn pêş lê moderatorê wê ya dînamoyê vê rêxistina hanê Ömer bû û bîroya siyasî ev Salih Muslim jî di nav de bû. Mekteba siyasî a vê rêxistinê Salih Muslim di nav de bû. Dema ku apo dertê û apo pêvajoyê diguhere û lêborîna xwe ji dayîkên eskera dixwaze di mehkemê de di sala 10,000 not û niha 10,000 yanî di wê dema hanê dema ku mehkemê de derdikeve pêşberî dozger nakokî di nabera di hundirê Tecemmuî de çêdibe. Hinek qebûl nakin vê helwesta hanê, helwesta apo, teslîmbûyîna apo û bi tesîra rejîma Sûrî jî di nav de ku me piştgirî dida vê rêxistina hanê ji bo ku aktîv bi lemberî Tirka. Dema ku çeka bisekinîne, xwîn nerjê, Kurd neyên kuştin,
كردين روجاوا كردين باكور دولتا ترك نمجول به چه مجبر چه می پشتگیری بدن رخصنا بگه و چاغي ایدی رژیم سوری بری خو گوهرد به تایبت ده پشتی هاتنا بشار اسد ده حزیرانا ده هزاری ده ناکوکی ده هندره تجمعی ده چه بو پارتیا تجمع کامره بزمانی کردی چه ناوی لی بکه وکی کوالسیون وکی کومجواتا کی تشتکی بویرنگی PKK قندیل گروپێکی ji tecemûê qut kirin. Merwan Zirkî û Emer Osê li halê xweman û çend kes li dora wan û ev grûpa din Salih Muslim û Mihemed Saîd Şero û grûpek yanî piraniya bîroya siyasî PKK ji tecemûê qut kirin û tecemû partiya tecemû bû di tecemû. Tecemûa Avboçiya û tecemûa Merwan Zirkî. Piştî li dewleta Sûrî Merwan Zirkî û Emer Osê jî bera hevdan wê jî perçekirin wê jî li bin hevdû xistin lê Salih Muslim ma bi Avboçiya re kontakta xwe bi Emer qut nekir ew ta hişt ne tenê ew ne tenê Salih Muslim Avboçî ti carî niha êdî şîmê dikin apî wî Emer Osê apî wî nizanim çi û yanî qaşo Emer Osê eger xerab bi Emer Osê hevalê apo bû Emer Osê eger xerab bi Emer Osê têkiliyê we û serokê we bi rejîma Sûrî xweş dikir Emer Osê eger xerab bi Emer Osê birayê şehîdekî ye eger xerab bi xizmetekî mezin ji PKK kiriye û ja kütleya PKK êrîş û êrîş li ser Emer Osê tevlî ku sola Emer Osê bi hezar kesên wekî Xapoy sola Emer Osê ji Xapo welatparêztir e ji Xapo siyasetmedartir e ji Xapo bêtir xizmeta gelê Kurd kiriye li Rojavayê Kurdistanê û li dervayê wê eger hatû em pîvanin em muqayese bikin yanî lê êrîşî Emer dikirin Emer Osê dikirin helwesta me ji Emer Osê diyar yanî ev mişarekî din e û ev Salih Muslim nas dikir yanî girêdayê têkiliya bi rejîma Sûrî re yî yanî mesela helwesta me jê qutkirina têkiliyê bi Emer Osê re ev min ji ez sebebê wê bû sebebê wê ku têkiliya wî bi rejîma Sûrî re heyî yanî dem ne ew dema Apoyî ne dema tecemûê ye ti ne hewceyî van têkiliyê haneyî ye ji ber çi yanî helwestekî bi vî rengî milê Emerî Emer girt ne mijar ne ev bû mesela PKK ne di hemû nerînê Emer Osê li ser PKK rast bûn hemû şîretên Emer Osê ku li me dikir li ser PKK rast bûn vêya min berê jî gotiye dişmir tu got tu ciwan e xwîngerm e tu bi wan hatiyî xapandin tu ji wan bawer dikî tu nizane çi malin hemû tiştên Emer li ser Apoçiya ji mir got rast derketin lê helwesta me ji Emer Osê ti eleqeya wê ti têkiliya wê bi çîroka PKK tune bi çîroka rejîma Sûrî heye ev Salih Muslim tayê xwe û têkiliyê xwe bi Emer Osê re qut nekir wek şexs wilo Salih Muslim wekî zilamê istixbarata kar dikir ku kesekî ji xwe neğeyîdîne çû Tirkî jî di car sê car çû Tirkî û bi istixbaratê Tirka jî re rûnişt danûstendinekî dîrekt bi wan re kir ev Salih Muslim niha dema dewleta Tirk êrîşî yekî dike nayê wê meعنê ku ev ya zêrê zerî yanî nayê wê yanî niha hinek Apoçî dibêjin erê rejîma Sûrî êrîşî wî dikir erê bes rejîma Sûrî êrîşî wî dikir nayê wê meعنê ku ev ya têkiliyê wî bi rejîmê re tune ye êrîşa rejîma Tirkî yan jî a Sûrî li ser Salih Muslim
نبلغيكي سدي سد صالح مسلم بيري دكه جي تيكريا بتركارة تيكريا برجيما سوري ده از دزانم دماكو از سوري بوم و استخبارات سوري لمدگريا و بوچيفي مثلا هاني باش دزانن و چاغي جاركي جنا صالح مسلم هاد قرتن افعى عويش افندي عائشة افندي نافي عائشة يزي بيجم عويش يعني جبركو بربسني دايكا عويش دده فيديو يوي هنا او جوي چاغي قرتيبو اف صالح مسلم كونتاكت خو بمالباتا اسد را رجيمي ردكر و دخواست پره بده جبوكو جنا خو جحبسي برده و چاغي قاشو استخبارات لصالح مسلم جي دقاريانو شو قنديله قاري دا فدمكي لقنديله ولقاري ماوي پرورده كرن وي يعني نحو جي پرورده بري كولي بري خلامه كاري خو باش دكه وي پرورده كرن و اشتروي بقراندن دما پياده چي بو صالح مسلم نه سروكي پياده بو سروكي پياده اي دسپيكي كمال سور بو كمال جعفريني كادروي PKK اي بيشنگ اي عسكري كمال بو PKK كمال كشت پشتی كمال او پرچبون چه بو پرچبونا کو دناوا پياده چه بو او برزو محمد بريسينا محمد هاتوي كرن سروكي پياده سروكي پياده هات بشتره 10,007 بو از باورم یا 10,006 هات مافي پنابريه لفيدري لهولندا يعني سرديدانا مافي پنابريه لهولندا دا خمناك ويچاغي پياده دبن ايريشي ده بو بشتي پياده بو ده سلادار اف ورزو ونگريه نوگريه عفرينه قانتونا عفرينه و نوگريه قانتونا جزيره و لفيدري خو پانکریه او مالباتا خو زاروکي خو ريکلام و پروپاگاندا سروکاتی و پارادیگما یا سروکاتی و قزل قرطا سروکاتی اف برزو محمد و جناوي خوشي كريه فؤاد عمر ناوي كادروين PKK الخوا كريه پشتی 2 سال دقاده 2 سال 3 سال دقاده برزو ويرادكن اجا صالح مسلم تينن ويدكن سروك صالح مسلم جي دقاده نظام شاهوز تينن شاهوز دقاده نظام كي تينن بشردي صالح مسلم تينن وبفيرنجي يعني جو خاف مثلا في ديكورن قش بوكي بلاستيكن و تليك مليكي خابوتشيا وان چاپوراس دماشينه رشما وان دستي قادرو مادرو هذا يجو هي يعني خابوتشي جي باور كرنكو سياسة مدار ونزانم صالح مسلم وشكيولو تنه يعني تشتكي ولو تنه اف كسي كو وند بينن للسرمديا حتى اي استا جور يعني كو كادر ناوا PKK ده وكي فوزا وكي ونكي تخوازن وكي مظلوم عبدي وكي ريدور خليل وكي حمو وانا قادروين باكوري سرسريوان بيل سريوان دك وجا صالح مسلم شربن شو فقيري خدي البرشيه كي هايجي هي كيوي وبشار قرشا ناكر حنقي خوشي بيدكرني تما ازابوچي بو مزدانم صالح مسلم جي باور كريكو سروكي بارتيه كي ولو قرفو حنقي خو بفيرنجي بيدكرن برادر مي قادروي خابوچي جارا عول دما كلاي ويتفلي PKK دبه اف صالح مسلم وجناوي عفيش افندي لچنجه مستخبارات سوري قلي وغازن دكن لهم بري PKK لا ايوان كناوي خو كربو تيريج ناوي خو نظام كربو ولات ناوا PKK ده و باوي ولات و باوي تيريج ونزانم شو
دما کو تفلی PKK بو افلاوك صالح مسلم و جناوي چونجا مستخبارات سوري گلی لمالباتن آپوچیا کرن و لکادروین آپوچی کرن کو وانا لای مرباندن چو لاوك چو چیه لایوانی دنجی ایدناوا YPG دهاتی کشتن ایدی زلال دبه يعني روشا كشتنا في أبي ددوا إيه لا يواني ددوا ما في دشهيداي ونزانم شو كيو ترخنا تشكري دشهيدي خدا كرو هاي خولي سر تزانه دماكو كلاي بي عول تفلي PKK بو اف صالح مسلم وشنا خوشون قلي وقاسن لدجي PKK لجم استخبارات السوري كرن تفي مثلا هاني زانات تزانه ايه دهش بي يعني نشتغل تمثلي نزان يعني شهادي تجمل بيجي تكي تشكري وتزانم شي وف شيروكا خولي سريا ديمقراطيك دما كرد دحزارو يازدا ببلانا PKK ورجيما السوري صالح مسلم وغيرية آلدارو وغيرية وحمو كادرو مادرو وغراندن قادروين باكوري آني كرن سريوان كرن بلا سريوان وكولو شغلي لجم قادروين باكوري صالح مسلم مالبو يعني هات لفيدري اوروبا هولدا صالح مسلم اوجي هولدا خواست لجوئي ما في بنابريه وكي فؤاد عمر وكي برزو محمد ما في بنابريه بستينه ابوچي يركضن عيبه ناب خلي سريا ملور هي دسلا داريا ملور هي تاتي ما في بنابريه دستينه جبر چه تا ام برازيل كرن جاركي هات قرتنجي وي سربس بردان خوشكو براين هجا صالح مسلم چند جارا خواست بچه امریکا ویزا ندای امریکا ویزا ندای جبر چه جبر کو گمانین امریکا هی لسر وی کسی هانی بلکی اشکره ناکن لی جبر چه صدم هی کو امریکا ویزا بده گله کسا کنتاکتو دانو سندنی امریکا بچه لقامش لو بصالح مسلم روني لدما صالح مسلم بخوازه بچه امریکا سيميناري دار بخ نظام چالاكيه دار بخ فيزا نداني يعني ندان صالح مسلم وصالح مسلم دخواست لفر بمين دخواست لأوروبا بمينه قادرو مادرو لدوراوي چو هادنو حوالي صالح چينا بته مشار مزار بك يعني نبس نواف وطارق وعبد السلام مصطفى وحمول فيدرين وخبعن كرنتشي ور خالي سريع ديمقراطيك بوچه ده سلاداريا ما بوچه يعني ولو نابه وي فقران صالح مسلم فقران اف كسندن صالح مسلم جوار تقول ايوا زوهات يعني حوالي صالح زوهات ده حزارو ششاد ده حزارو حفتاد لجو اقوى بنابريا قوستندية افيدن نابي بيشي عبد السلام مصطفى نفسه عيني مسألة يعني بخانيات تتنا برزوجي ولو بخانيات تتنا تور بشتي مخوالي سري اعلان كري وسيستمي وبافي سيستمي ونظام چه وجا تور تبب بنابر ايولو نابي يعني خلق وي ريوه ما بخون رابو يفقران مجبور كرن ويفقران صالح مسلم وجا ايريشي مالا برزاني ديكر ايريشي مال باطا برزاني ديكر ايريشي كردستان عراقي ديكر رحمتي نظام زحمتي يعني ام جير بيجن رحمة خديلي بنالي بي يعني افشيرو كي دنا رحمش كيسي خدي يعني از بخوازم نخوازم رحمنا آمنا خدي او دزانه بدي لي بك لينك ايريشي كردستان ديكر ايريشي مال باطا برزاني ديكر ودركت دردكت ام چلو دارا بخون ام حوجي برزاني نابن داوية چو د خستخانين كردستان عراقي ده دبن ده سلاداريا برزاني ده جيانا خوش دسته
افتني بس ريفبريا خوليسريا ديمقراطيكا صالح مسلم ندكاري خاصيكي جبو قرشكا تشيبك تشتكي نو تشيبك حق واسد بمليار دولار هاتو تشو تشتك نكر داوي صالح مسلم وخوليسريا صالح مسلم وريفا فريا صالح مسلم وبارا ديجمايا وافشيروك ميروكي هاني حمودي سا حوجي سروكي بريز مسعود برزاني دبينن نبكيف اخوا مجبور دبن حوجي كردستاني وآلا كردستاني وخستين كردستاني ودرمان وآلي كاري وخير خوازية كردستاني دي. قادرو مادرو و إخانته وميخانته وفان تشيروك ميروكي بنيات ومنيات وأف دركي فان تشرو فرابكن ولو سري خو بهجين وخو خوارو مارو بك صالح مسلم جيانا خو لحريما كردستاني آفدره جيانا خو جدز دا عمر دا حاضره وشو لدمينه كسايتيكي بقومان تتشتكوي روشنبيري تنه تتشتكوي نفسكاري تنه يعني هن كادرو مادروين PKK آلدارو بو خودو پرتوك آلدار خليل بو خو بدستكي بو خودي پرتوك وصالح مسلم نبو خودي پرتوك نبو تشتكوي تنه از زماني وي عربي ناز دكم جبركو دما از اسطنبول بون تشتي آبوش مردشاند دوغو كالا تشي جاركي ليفه جو اواري ايديتوريا يعني نتني باك نوس كرن ولو زماني عربي خوش نخوش اف ترجمه هاني تشوائي جارنا من هناك تشنجر نفساندن مجر دقوت انه اف دبي اف نابه ويا بقهره ويا حفواتيا قوتناو هناك آلي كاري جارنا من بيدكر مديد كو مسألة دريج بو مسكنان يعني نه زماني وي عربي ولو اللي يعني بتركيا زنزانم قادرو مادري بتركي زانن دكارن في مسألة هاني بنرخين اللي زماني وي عربي قلكي نورمال يعني قلكي نورمال ناف هفدخو نا شو صالح مسلم شو ويمدي خابو بجيجي وزياج مالا خدير خابو بري بيچونه خابو نامه ادشينه ميروت بقي دزاني بو عزرائيل برسري صالح مسلمه وخابوشي نامه اد نفسينه نامه خابو بفي عجله هاني بفي لزا هاني دريا واتساب ديكا دريا ايميل ديكا دريا دچده شاندن جو خولي سريا ديمقراطيك ره نامه آخ سروكي نووي نها قالك جارا اف انسياتيف خابوچي بخوا لنفسينن شي بويي يعني ازي مثلا هاني تزانم براي حزني حاجو جنبلي جيانا خوش جست ليفر لأوروبا يكي از بناف ناكم بزماني آلماني لسر ناوي جنبلي نامه يكي نفسان وجا جنبلي روشاوين عسكريه وچوا جيانا خوش دست دا وچوا داويل جيانا خو آني وچبو وچوا بو چو نامه كي سياسي بناوي بي وكر مثلا توائي مثلا نولو بوها نا افتشت هي اف تشيروك هي يعني تشيروك اكو رابن بعجلة لقامش له مظفر آياتها اف انسياتيف دستي دي بناوي سروقاتية نامه يكي بنفسين يعني جي مصطفى قرسو هيت القامش له هي كابناوي سروقاتية نامه يكي بنفسين چر مصطفى قرسو نفسان يعني هاي خاپو چوا جي چه بو چوا ولو ديد زماني وي هي رابط بنفسينه
وعبد الله اوجلان وحبصة امرالي وسرساغي جمال باطا صالح مسلم بشينه اري صالح مسلم شو راح مجي كيسي خودي راح ما خودي لي بجبو قلنا غيث راح ما خودي لي باشا دلي ورحد بو اري ونشما ويدك الشهيد ونشما شهيد كيش انا والي يابو شكريه انا سبا خابوشي بمر ونبي خابوشي بكل شهيد افخش والله سبا دسبا صالك دصال معك خابو مر جحمي قبربو ونرابن ويبكن ويكر سروكي قلي كرد ويكر سروكي النووي سروكي النتوي سروكي النونوي وجاوني بكن شهيدي انا ولو بسري ما بيننا ما كي ولو جيانا خوش دست بده خلاص ولو شهادت ولو هقص ارزان الجموع صالح مسلم كرن شهيد كنو درج بدستي آپۆچیایی ئیخانەت و نەئیخانەت و وەڵاتپارێزی دەدەستێ وان دەیە شەهید و نەشەهید دەدەستێ خاپۆچیا دەیە سەر کەیفا وانە کی بکن شەهید بکن شەهید کی بکن خاین بکن خاین ئەو جوانێ کورد ئەو خۆرتێ ڕەبەن دێ عەمرێ 33 ساڵی دبن ئیشکەنجێ دژیاناوی ji دەستدان ئەو نە شەهیدە هەی خۆری سەرن و و لێبوورینە خۆ خۆست ون دikarin bêjin wela em wî wekî şehîd dihesêbin wekî şehîd dihesêbin ji bo piçekî wilo dilê malbata wî xweş be we wî kuşt we wî kuşt hûn ê biçin Salih Muslim bikin şehîd xêr e sibe hûn ê apoşî ser serê me bikin şehîd binya tiştek bi serî wî bê binya cizîrî tiştek bi serî wî bê erebak lê biqulip bêje wela şehîd ket ev çi ye Tariq hemo qelb qirîzî were gurçika wî tiştek bê xwedê neke hûn ê wî bikin eşşehîd المناضل Tariq hemo Nawaf Xelîl tiştek bi xwedê neke tiştek bê serî wî wela şehîd Nawaf Xelîl û apo nameya binivîsîne nameyê sersaxiyê ji Îmralî bişîne ji malbatê wan re kura eybî ji we re ya eyb eyb fedî bikin piçek heya piçek zoq ma çawa bû şehîd Salih Muslim wî kirin şehîd û ja bê fedî wilo li ser tabûta wî dinivîsîne şehîd û şehîd namirin û zam çi kuro şehîdê çi halê çi newala çi xwedê zane ka bê we çawa wî dehf dayî çi wî kirin şehîd Salih Muslim şehîd debira şehîd ez naz dikim di nava PKK'ê de bi hezara kes hatine kuştin bi seda hatine kuştin PKK wan tasfiye kiriye piştre hatin wan wela ji malbatê wan bi dizî şehîd e nacar ez wilo ez rexne dikim hinek heneka dikim hinek yekê weriş mir bêje yew tu bi şiklekî akadîmî tu rexne nake û nizanim çi kurayê xwedî ser kurovana akademiyet çi akademiyetê fêm dikin ev 15 salê me bi akademiyet bi pirtûk bi belge bi wesîqe bi dîkument ez rexne dikim evana ne wilo ne vana ji akademiyetê fêm nakim vana tu akademiyet wan re ferq nake evana dibe tu qerf û henekê xwe bi wan bike ji niha heta danê şeveqê evana akademiyet fêm dikin na tenê tu heneka dike tu nizam qerfa kurozê qerf û henekê evana nehêjeyê ku tu bi şêweyekî zanistî û akademîk û nizanim çi bike başî birê min ka ji mir yekî akademî ji nav wan bîn ji nav wan derxîn û bere were mane me bi dehê cara gotiye newêrin werin beramberî me wekî zilama wekî rewşenbîra wekî nivîskara wekî lêkolînara newêrin
نويرن ورن بآخر تجمر شو ما يجمر والله بشكلك أكاديمي زي أكاديمي بمار بآخر بنياجي أكاديمية تفهم ديك نواف خليل أبي كوي كرن سريوكي نافندا ليكولينا نظام شو أكاديمية تفهم ديك هزوان ناس دكم بشمالن أو بنياد عمري قد شار كتاب نقدي قو خوندي بشي إيه سروكاتية نووية نونوية شا أكاديمي دي جموان هاي أكاديمية فرا وشرا ودروا وخاباندني وشهيدة كنت نظام صالح مسلم بك الشهيد كازي شي مناقشة بكم شي مسألة أكاديمي هي از كارم يقولوا بري خو بديمي وبحنا فرا وبنظرين ونظام شو از كارم بس كاشمريكي أكاديمي كش خفدي ديك بين همبري ما جبوكز بشيويكي أكاديمي فيربا أقبم تنا بريم تنا رحيم قشكا إيجا براي إيجا مسألة ناوان النوابت تنية لو ما قرفوا حنك درماني وانا يعني درماني وانا وجيه قرتيه وخابو عاجسه وخابو شرشراوي تليفون فدك بيجي والله بوم بنيش تدفي خلقي وسوشيال ميديا وخلقي زكم باوي زبشا باوي كندرا و اندر خابو وكندر خابو ون منا باريزن طبعا تعليمات يعني كسين كن رخنا اللي هم بري ابو بك دي چارەسەری ديمقراطيكي لغوري خابو جوان كسي عربين لو ما آمد دجلة دردكت وحدة دين تيفور دردكت دقو قرق افدنگي هان ورن سكنادن ورن برين يعني لو ما يعني افقرف وحنك شتر تشوري بشيويكي اكاديميك جو مدني فرحو تش مدني فرحو فين بك مدني فرحو هر ورج مر بس ني ابو بده شي اكاديميك جم مدني فرحو هيا جم آمد دجله هيا جم اف زغرت مغرتي مديا حقيقي هي اكاديميه كبيره خو بيجي اكاديمي شلون رخله بك بيني دباش ما مثلا صالح مسلم جينا اذكر ليفرستيم داويا في مجاري حتى مجاري كيدن حتى وخير وسلامة ام خبرها خابوجي ببيزن ام بحصا خابوجي بكن او شي هر لا دخستيا تركاده دخستيا ميتي او جي خاطري خو بخوازه وام نامه سرساغيه بنفسينن سروكي النونوي شهيد كت تناوى خير وخوشيه بمينن